Awan na yung nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Indang saan napud na naganting kay mangagan ita drama. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay ni Adrian Padilla, Lady Beth Guillermo de Tabelance, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, kani Marites Bustamante. Kastimanti ko na ni Kabsat Indang. Dear Manang Bianang, dayti kapadasa kakayat ko ngay padrama ken ka ket idagtawan na kitinasurok a 60. Napauti biyag ti inami tanasurok a 90 titawan na idipimusay. Rogyak man nga rod tagsalaysay idi nakapsutan ni nanang ket umadanin ti apit na. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni tatang yaw Susan. Wan nga rod na Indang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta nabayag ti pan nakalamay day di tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumot gayam ti maurno nga abuloy, nana. Ay, kastaya. Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad, anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy, ngam tinagastos mi anagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan, manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya, makasaupay? Saan nga rudan, manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital, manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y laang, gastos manain. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana, na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay, manang. Ay sanan, syakton ti mang ipa-ospital kan kuwana. Kaya't kumat nga si kasuan ni Nanang. Sigurado ka, manang? Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang? Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong yo. Bayan tayo latan Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Sana bali ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuwana. Amumay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wan ka de gurdo, danag munaya. Siyak ti makamukan ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam di ti balay. Kit nagsaya at ti kasasaad na di balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayon kahit anya kumaita. Kaya't ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga rod ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang, manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mo ila kayat ti maipan ni ospital.
ka simot nga rod tilangana. Nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kaninanang. Kunakmat ngamin nga alaen mi manen ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigud nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rodmat nga asikaswan tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ninanang itinapaot basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kininanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No kaano akim mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kininanang manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes ati kanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amet lagayam. Isublem ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Una gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto lat turong na kuna manan. Rogyam katagpakayon tapno adan tumarama tintun lamay na. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay. Di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan tidana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa tidana. Ni, apay ngay. Baybay andan samat ijayan. Alangan tay laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ama asikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apo nga balay daante. Di mon samot maasikason ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti idana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Ngam maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Nagalas ti ugali yaw.
Wine! Ambok! Baknang kayo! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balay ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jakbaybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lamaasikasaw. Di ka pa mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam tainam, kat amom lang arod na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang timasignan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, Indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot tin ngagang angas? Natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ikot anya nga rod ti aramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipagkaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang, nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wine, amok, dakkel, di balayaw, basit ti balay may. Iso nga ibain nyo ti balay may. Naisa na kasta manang, tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday aka ipapanan ti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Tanaway-way ang adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nag-ipot pa'y ti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tayo pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok a merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay.
Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sa bali pa'y tiitid ko nga abuloy ko. Ay, agyaman nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsayaat kayo, akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo, no di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Tiyan mo da kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di daan mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na. Kaano nga'y ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayon, ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun, tanaparagsit abakit. Natarake, iso akaslasaan na bumakbakit. Anya? Iso ayuray tayon takababain mat. Sapa imbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang dayja kumari na kait. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapo ija Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya? Kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangput ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka Mike. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man tipan nakatay ni nanang. Ada nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na? Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayem ni nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. Ni manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bispren na. Nabayagan anatay ni nanang me, manang. Anya? Ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, adayumod ngamin na lugar ti ayan me. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay, siya kung timang ten, manang. Anto'y ti sangaribo. Pasensya kayo na. Dahi talang timaited ko.
Ay na, dakkalaba nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy baka di ka lang makaidid na. Minigat abilangam na ita. Kita kano manay nayunan mutlaang. Kani idulin ko adagos ti mauror ta mga nukautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapuspon. Las tugmon sama tapno mayatid duglaang tilamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamat. Saan man ati lalawlawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak nang mula dagiti umay makilamlamay. Diagbalon da, no kaya da? Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, diyan ka bala ng tisakit ti tiyan ko. Marikata nakagagas. Maulawak pa yun. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakit na talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom, kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon ngay ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka diti ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay. Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo kan ni Nanang maitabon. Ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masuron. Jak umay diti ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ti tulong mi ka, Manang. Diyay na urur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na urur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanante abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordo. Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken katikasta. Malaksid kadagiti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ngam kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma.
Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala at timpor dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngam pagpampanunutam daytan, indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Aklunak ang nagbalinak nga agom gapu iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag bababawyak iti kastaunay. Kat ita adulat ta ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti napaot. Alakastan, tigayim mo, indang. Alagagayam di tamanan ti nagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kani Kabsat Kayla, sana pud no nagantin tay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Dasmariñas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez, kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan meten ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron, kan Insan Gloria. Naragsakay kay panagbuy-buya ita agundaway. Kastiman ti kunanik Kabsat Kayla. Dear manang biyanang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin a nobyo. Iso ano at di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron ti agsalaysay. May mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, manong. Talaga pinilik, tay kadakkel na ginatang adeng. Tamok nga may napaborito ni manang mo ito. Oh, excuse me adeng. Ala, idisum di talami saanan, manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas, Wala, nang runa day ta nalabasit asandya, kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya, tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Unya raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't, sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina, sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwar rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput-mut ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talaga nga awan namnaman nakan ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kaya kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak ba't nga aguray? Uray man o abulan, wan no tawang. Basta da ko man nam namakan ka. Awan nga, Rod. Hang ka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi ak kanyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type, hang ka nga paganano. Isungagbiro kay tisabaling aramam. Alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang.
Ado mati babae ita? Alang aron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nanang. Ah, nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho di. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin tipan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ako agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo lagtagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan nagiti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sikangay, papanamay, nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta, agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung grocerya. Man-man ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino di sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga? Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan nataingan mo't time. Nasurok sa mo't 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbuaset, ah? Kano ngay nga aklonan nak nilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklonan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklonan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan kakit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kano nga ron nga kasarnak ngay? Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya kon. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan?
Wanan Randy. Mula, rumor ta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan ta ti umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabanog ta nagpasyar itay. Iso nga ginanata mo ta. Hantamot nga nabanog. Tanapan tala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gaming kat na bampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan Siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mang Mulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin crush ka, Mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni Mulo day jay, manang. Mulo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Uwan tayo ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabali ti standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni Mulo nga para kanyam. Hang kayo nga agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta hangko nga kayat na diya nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni Mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria di Kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Ila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta ti riknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masikugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak.
Kasanundaytan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damit la sumangpeten. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ha? Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga Matiktikanin dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagiti nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isung awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga inangay pagbagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito'y sweetheart. Hello? Randy, agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasin siya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya, kasano ak nga rudan ngay? Kasano nga ito isikog ko? Namnaman may manlangan ti iyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo! O sige, bye! Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Ay! Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy.
Ngamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda ta pagis istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nelia. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nelia. Agbakasyon na kinto numay abulan. Kinukas ka sana, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam, Molo? Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul kong tirupak. Siya kong tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, diba? Siya ka ati pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo ito abroad. Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kano ti mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka kadimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si kantulaang dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman nak nga road, Mulo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw na iwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki nang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutten asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo, Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin.